Biz hürmetli cemaatine көрсеттік mine. İbrahim aleyhisselam İsmail'de apşınap, bunu Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanahu wa ta'ala bayanladı estağfirullah. فَلَمَّا بَلَغَ مَعْهُ سَعْيًا قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي مَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Onun cumsavına jaragan gezdi. O ende 12 жаста edi deydi. Sonunda aytты, ey kulunum dedi, men seni Allah yolunda bağızdap жатқанымды түсінде көремін dedi. Yuxtab жатқанда bağızlaysagan жоқ. Бұл İbrahim aleyhisselam, İsmail'дің бұл ол кезде қадірі болмайтын еді. Ояу кезде сол Мина тауына келгенде осы нәрсені айтты. Сонда İsmail ne dedi? Ya abadi dedi. Әкетайым dedi. Buyurulgan buyruqты орындаңыз dedi. Құда қаласа sabır қылушылардан meni табасыз dedi. Onu етпетінен жатқызып, алқымға пышақ салған кезде Allah'ın kudretіменен Халил Allah'ın досы союды қалайды. Бірақ Жалил Аллаху Subhanahu wa ta'ala союды қаламады. Жалилдің қалауы әлбетте болады. Машаллаху кана ва ма лам яша лам якун. Ne нәрсені қаласа Аллахтан ол болады, не нәрсені қаламаса ол ешқашан болмайды. Міне құрметті жамаат, bu Allahu Subhanahu wa ta'ala'nın kudreti. Sonda alkımdan almazdan öptür kancar, жас сәбидің alkımından öpmedi. Sonda бүкіл аспан періштелері, бүкіл қанша періште бар, оны бір ғана Алла біледі. Олардың барлығы Аллаға жалбарынды. Раббим, İbrahim'ді, İsmail'ді рахматың ал деп. Sonda Allahu Subhanahu wa ta'ala Cabroil'ді жіберіп, қошқарды алып түсті. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber деп дегенде İbrahim aleyhisselam La ilahe illallah, Allahu Ekber degende İsmail Velillahil hamd dedi. Allah ulu, Allah'dan özge tabınatın siyina turgan hiçbir ilah yok. Allah ulu degende